Mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. Reka rero tubagezeho amakuru y'ingenzi yaranze kino cyumweru. Amakuru yacu rero turayahera muri Amerika, tugere mu gihugu cy'Ubufaransa, tumanukire muri Portugal no muri Espagne, no mu gihugu cya Wales, tugere mu Buhindi, muri Peru, Venezuela, turangirize muri Afurika y'Epfo. Nk'uko bisanzwe turangiriza muri Afurika. Nk'uko rero nari mbivuze, reka tuyahera amakuru yacu yaraze kino cyumweru. Nk'uko twabivuze, turahera muri Amerika, aho Bwana Trump yavuze yuko agiye kuzakurikirana mu mategeko itangazamakuru rya BBC, ikigo cy'itangazamakuru cy'Ubwongereza, British Broadcast Corporation, kikaba akirega yuko cyatangaje amakuru y'ibinyoma mu gihe yiyamamazaga, kandi imbarutso yabyo ikaba ari ikiganiro cyasohotse ejo bundi cyitwa Panorama, cyagaragazaga ibyo Trump yavuze ko Trump yahamagariye urubyiruko gukora ibibi, kwangiza ibintu, mu gihe Trump avuga ko biriya bintu atigeze abivuga. Muri buka imyigaragambyo yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2024, aho habaye imyigaragambyo kuri Capitol mu gihugu cya Amerika. Capitol nyine ikaba ari aho abadepite, senators n'abakongresi bakorera. Iyo myigaragambyo rero bakaba bayirega Trump ko ari we wahamagariye urubyiruko kujya gukora imyigaragambyo hariya, ngo kubera ko ngo hari aho yavuze ngo mugende ngo fight like hell, mugende murwane nk'imperuka, nk'umuriro w'imperuka. Ibyo rero bakavuga ko ari ibintu Trump atigeze avuga, ntiyigeze avuga ngo bagende kurwana. Bigaragara ko ayo magambo ya fight yayavuze mu gihe cy'amatora, mbere yuko ibyo bintu biba. Ibyo rero akaba abirega ko BBC yabishyizemo mu kumwanduza, bityo rero akaba yababwiye yuko azabakurikirana mu mategeko, bityo bagatanga indishyi z'akababaro zingana na biliyoni 1 y'amadolari. Kugeza ubu ngubu rero igihugu icyo gitangazamakuru cya BBC gisa nkaho bari bagihaye umunsi ntarengwa wo kuwa gatanu uko kigomba kuba cyasabye imbabazi cyangwa kigatanga indishyi z'akababaro. Ikigaragara nuko cyasabye imbabazi, ariko ntago cyagaragaje yuko cyababajwe n'ibyo bikora. Nubwo bwose abayobozi bakuru b'icyo kinyamakuru baba bareguwe ku kazi. Bityo rero muri iyi minsi nyakubahwa Bwana Trump ari buganire na Premier Ministre w'igihugu cy'ubwami bw'Ubwongereza, Bwana ari buganire na mumbabara aho ngaho, ubwo ari buganire na Premier Ministre w'ubwami bw'Ubwongereza, Keir Starmer, izina rya Richards. Dukomeze rero tukiraho muri Amerika, tukaba tuvuga ko umwimukira w'umuhindi witwa Amit Kishkaria akaba yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cya NASA. Ikigo cya NASA rero ni ikigo gishinzwe ibyogajuru. Uwo mwimukira akaba mbere yayoboraga ishami rishinzwe kujya kureba ibibera mu kwezi no muri Mars. Tuve muri Amerika rero tunyarukire muri Amerika mu Bufaransa. Nk'uko byagaragaye, uwari perezida w'Ubufaransa Sarkozy akaba yararekuwe muri prison, yaravanywe muri prison nyuma gusa y'ibyumweru bitatu. Akaba
yasubijwe mu rugo, akaba arimo gukurikiranwa ibyo bita appeal mu gusaba ko nuko mu rukiko yuko ibyaha bye bidakomezwa kubahirizwa. Appeal ni mu gihe utemera ibyo warezwe n'ubwo bwose urimo kubihanirwa ariko ukaba ukiri mu nkiko, ibyo bwo akazabikora ari mu rugo. Dukomeze rero amakuru yacu ku mvura nyinshi cyane n'imyuzure irimo mu gihugu cya Portugal na Spain, no muri Spain, bikaba imaze kwica abantu barenze 3 ndetse n'ibintu byinshi bikaba byangiritse. Uwo mwuzure, iyo storm ikaba yitwa Claudia, ikaba imaze hafi iminsi 2, ikaba yagejeje ibice byayo mu gace ka Wales, aho mu mujyi witwa Monmouth abantu bagera ingo zigera kuri 15 zose zikaba zimuwe kubera umwuzure. Uwo mujyi wo muri ako gace ka Monmouth wo muri Wales ni agace kegereye inyanja, bityo akenshi kibasirwa cyane n'amazi n'imvura iyo yaguye cyane n'umuyaga mwinshi. Dukomeze rero mu makuru yacu tuyakomereze mu gihugu cy'Ubuhindi, aho amatora yabereye mu gace ka Bihar muri kino cyumweru yagaragaje yuko ishyaka riri ku butegetsi rya Modi kiri yatsindiye imyanya mu nteko ishinga amategeko yo muri iyo state ya Bihar. Ikaba barabonye intebe zigera kuri 202 ku ntebe 243 zarwaniraga muri uwo mujyi muri iyo state ya Bihar, igizwe n'abaturage bagera kuri miliyoni 131. Abitabiriye aya matora bavuga ko bagera kuri miliyoni hafi 70. Ikaba ariyo state yo mu Buhindi igizwe n'urubyiruko rwinshi kurusha izindi state zose z'Ubuhindi. Dukomereze rero mu gihugu cya Peru, aho imyigaragambyo yakomeje y'abarimu n'abatwara ibintu n'abantu bavuga yuko ubuzima butameze neza, ruko leta yakagombye kugira icyo ikora kugira ngo ubuzima buhinduke. Abarimu benshi bavuga ko ubu babeshwaho n'amadeni kubera ko ubuzima bwabaye ingome. Tukomeze rero muri Venezuela, aho imyiteguro ikomeje yo kwitegura urugamba hagati yabo n'ingabo za Amerika. Nk'uko twabivuze mbere, Amerika ikaba yaregeje ubwato bw'intambara hafi ya Venezuela, na Venezuela nayo ikaba yaratumije insoresore zabo bitegure kurwana ku gihugu cyabo. Amakuru yacu rero tuyarangirize muri Afrika y'Epfo, aho igihugu cya Afrika y'Epfo kuri wa gatanu cyagiye kibona cyakiriye indege iguye ku kibuga cy'indege cya Johannesburg, aho cyari indege yari irimo abapasaje 153 batazi aho baturutse, ariko bose hamwe bakaba baturuka mu gihugu cya Palestine. Nta mpapuro z'urugendo bari bafite, bagiye babona indege yuzemo abantu 150. Bafungiwe ku kibuga cy'indege, ubu ngubu baracyakurikirana ibyabo. Abantu bakavuga ko iyo ndege yahagurukiye mu gihugu cya Kenya igana South Africa. Ntibazi iby'ibyo ndege aho yari iturutse mbere yuko igera muri Kenya n'abo bagenzi 153 b'Abapalestina naho baganaga. Ayo rero niyo makuru twashoboye kubategurira muri kino cyumweru. Mukomeze mugire icyumweru cyiza. Ciao 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 ciao.